Sanchani ni bi ana ya papa I think say bibi chei or your sofupani pa afi bia no organize program emma yi ana ya simon emma Christopher enwomtofo akukudam ekohia mu wo ho ekoto nwom pa praise nyame metimi ahu ni say ya sorry ala kwa woni bese yesela ya sorry ala na omokoye ewo kumase I think say this year na si wo I start to be corrected. Say Kumasi Jubilee Park. NAC. Unity Kumasi Unity on one park. I think say on one park. Kumasi. Is on that question. Yes. Unity oil. Yes. Or radio station. I think say. Or radio station. Light TV. Unity oil. TV. Yes, our program. Now this year, no, wayebi. That in some bebre no when the Bakan has say, and you'll be a trana drink. Yes, so talking points, me babe come a drink. Na match them a drink. What must say? Program ne koso. Emanum to 4 bebre eko kudu ho. Your mammy Cecilia Mafu eko drew ho. Joyce Blessing and so ho. And you mutu 4 kuku dam bebre ye wo. Na bra program no koso no. Enyama bi siye. Eni a match as a controversial said the ya koso Ghana no. Enya senketwa kra. Na ade ye siye no. Program no mo ya no Joyce Blessing akodi nanim guase kase pa. I nam ye ma Cecilia Mafu eso according to the prophecy I was seeing Yame abra Joyce Blessing performing no. Nyame akasa fa ne so se onka asem bi nkyere Joyce Blessing entini ye be kwa video no ne de nipa bebre ahwe by talking points ye bebo video no ye bo video ni wi a ye be kire ya dwen that was our video yi eso and your prophecy ni bind or sing Nyame se won kan kire Joyce Blessing say Joyce Blessing je mic no and your tonum na Joyce Blessing e ko pagya anwum bi say Onyame nim de ehia mi nti e wa ne ma Cecilia Mafu sorry no say wurai Onyame nim de ehia wunti no say ade Nyame say ehia wa ne se koda kokofa wukunu back eti haya wa be gina waje mic a wo kire say Onyame nim de ehia mi Nyankopon so me kan kire say de ehia wo no eye wo kasa na wo ye wa problem wa ma de ehia wo no ehia okay eti there is no need so beba be gina atonyo say Onyame nim ne ehia mi nti ene ma Cecilia Mafu ne honhom ba ye ana ne kom saye den e ba ye ne tu ni se fa eno ko him mic ni free Joyce Blessing ensem ne ade na si ne in fact Joyce Blessing no guase de waji bi pa because obi ogina ni pamu performing na ye him mic free wunsam say Nyankopon se ko ne ko fa wukunu back anybody be chabo mami Cecilia Mafu pa nkofo chabo mami no say na denti na enipa mu say na esa u behave say e de enti na e wo so obi to nwom at least kwa say Nyame aka kira wo say onkofa ni kunu back a o ma ni to nwom ni nwie no owie a na waka kira ne say Yakopon wo to nwom Nyame ka kira me say ko na kokofa wo kunu back ye ko bo video na ba ye ba ye wo questions bi ye ba be bisa wo mo keka sa ansem ne say e ka wo say Joyce Blessing to nwom ni wi ansa na wo de sa prophecy kono e de ama no ye ko he video no aba na ya ba so ya be sa kire ya dwen se ko na kofa wukunu back na ma me ne ka kire no is it necessary or is not necessary ni ya ba so ya sa kire ya dwen bisa se Nyame won kronkron kasa kire obi so won kan kire na ye nyina konsoli ye hu sa sofo ye nsore papa na de na okoye wo ho no wa akobo wekipin wo ho ani wa akobo ampe wa akobo jako wa akoto tomato so eye Christopher no frefre wo mo na omu ye Nyame adwuma wo ho eti Nyankopon timi kasa anytime e fo obi so Nyame otimi kasa anytime e fo obi so enti no Nyankopon kom se no de fire ma Cecilia Mafu so deliver the man Joyce Blessing no enkrofo se kan sesa woka ye na ye ti mamufo na ya ne ye ban sole a sofo ti mi fra o ka kire wo say
nyame se wo bewu nyame se wo be wale nyame se wo betu kwan ja so wo de omu nyidin oh san krofo na ya na mo de mo sha mo nkom no omu de omu nyidin they are not famous until you have the audacity and the right to tell them in front of the congregation of the so you have the audacity and the right to tell them wo nipam yay catch them say wo be ye wo be tu kwan we be ye say no de nipa no nyi din say no de yanya ne sa na ko boss say ye moamu nua gospel musician just blessing yes o go for the kunu de mo so mo ti ase nkom hye no waka wo nipam e ko ma no wai e ko mo po sorry no po sorry ni nyame wo konkro ne te ko na se e nkom hye ni wura firi ana oya ne dan ye ko ha video no aba enne ye be papa mu atufu akaya dwen ye be papa mu atufu akaya dwen is a timer and was a gospel musicians mo sakra ma dwen free adwama mo ho musuba money ani mo wali jaye by heart funo a wo bia jani kunu etimi so me jani kunu no mumu bia so ni wa wo jani kunu esi ni ye o ebi ayamo ebi dia ayamo dam ebi dia ayamo dam ene na de na social media ne ye sheki ya to ne video de ba to abonten won kronkron no wa dwane won kronkron no enda me ka kira mo se wa idan wa dwane gospel musicians you have the to me mu wo to me kra chen asofo because mu na mo to nyoma won kronkron sane na asofo atimi ayeden ayanyame djuma ene mo dwoman ti mo wali jaye nti e de na mo ja wale mo bo dwaman no wa na mo bede am guase mo se enwale biem ebi mo so bo dwaman na mo kunu no mo ache wo mo na me ma na kasa se enwale mo biem mo ye shame ka just bless asami ba e ha mo nya no ba bon ti abe kasa wa hu adwamafo mai mo nya no e ba bon ti aba be kasa some ye gospel musicians in no and sasa ye mama Cecilia Mafo Salina and wa kwa ye ven Cecilia Mafo and sasa o share Joyce blessing come mu ye shame papa mama ne come sha no share ye no mama ne come sha no share no what the man okay was it go back to your husband Joyce blessing na ho no ni kunu ono na ye the producer ono na ye the protector ono na ye the guide no wọ́n na yẹ bibia ma na yẹ sẹ́ tuufu na wọ́n a wọ́n ade ebi kasa sẹ́ wọ́n sẹ́ ẹ̀na Joyce blessing ẹ̀kọ́ siw maami Cecilia Mafo na siw ni court yẹ ká huhu mu asẹ́mu wọ court mi bisa mo huhu mu asẹ́mu no yẹ ká wọ court wana nipa ni si nyame na huhu kronkron kasa kyerɛ no say go back to your husband na mo fẹ́ mu sẹ́ mo yẹ kristofoɔ no ẹ̀ka sẹ́ mu wee baa yẹ no. Hey, mama ka samucha Bible say adie bia besi bia no onyame na ama ho kwan adie bia besi bia no onyame na ama ho kwan enti whether good or bad whether mama sisi adie na oyeye no whether good or bad nyame na ama ho kwan enti say ama Joyce bless ye ni mu guase a nyakopon na efi the small and guase to her sister one go back to your husband and guase akese is coming to you. And Mugwasia Cassia is coming to you. Say ya me ma kwan. Na ma minute me solid free baby I know what say. Etime nanti bru baby a Joyce blessing to nom. Na obia ntimi an stop ma me no. Ye nya body guys bia ntimi an stop ma me no. Na ma minute me go inside to baby a Joyce blessing to nom no. E chesi Yakopon e lead no to Joyce blessing. Munya some fu na ebi ni mo keka na mate. Se ka mo ba bonten no eye afutuo na ka mo de bread Joyce blessing eye afutuo na mo de bread Joyce blessing say Joyce the last year sa program no ukoye na ni ukunu na na eko last year wo ni ukunu na ekoye bisa wo say this year sa program na ukoye na amafo na asiasi waje ni mguase me de me hu ni say ye nyame na ekasa kire wo eye ni mguase de waje God is talking to you so change your mind anya sa ye chance and a beba so big boss omo ye Joyce bless you for any man to so big artists like you big artists like Joyce blessing ye billboard ya for any man to so advert omo ka radio so ya mahudi wo so
jingle so mo boy ya mo di wo so o papa de wo ho woni wo kunu na nke call ya e ka bra wo to nwom no ka wo kunu gina ho e ka se maami sisi no se Nyankopon yi kire ne so o meka asam ne nkire wo no e ka wo kunu betimi astop ne se mama ye ponwa na wo ne na yire aiden akasa walusu kunu. This thing shows to you clear, say you have lost everything. I'm telling you today. This thing shows clear, say you have lost everything. Because you will bear maybe one or one when you go pour the Sabem and two abra bosso. Send your bear guide you when you may be moo. And I want a drama from maybe a friend who say a gospel musician being much. What did Mrs. say? I don't respect you people. Some of them, some of them, me mumukra, a chamai for a jamaya docro to send their somoro, a docro canamai. Namunia ketuat near Jawali, ye won't crofwa, ye guswa, yes, psycho girl, say, uncle back to Nikunho. Now, for since some or kind, and then I may on Croncron catch a Bible say, the Bible na canana me agrada me dear. Was that dear in them? We have fasted them on where rather. Now, dear be a Bessibian on Yamen who pine. It's whether good or bad, and Yamen a mark, I say, only sell prophecy and Chenu Nipum. Opa, on Csa Nina Mamma and the Casayan. No go back to Nikunu. Or Pansua, only Mochi. Now, dear Susano, a Bassayaba, Mopamu, ne date, your video. What is that? Won't cry, put that one on your dear. I know him. She had been a go for who could remain with him was heighter. And see, and come Shano and Abeda Hono, you respected the voice of the Lord. Say, Yami on Croncron Cassa, I didn't pa, Yami on Croncron one so pay and not say. I don't care what you talk about me. I don't care my opinion. The American, the Obama Metro. I don't care. No credit American. Say Joyce Blessing Betia. On Tien Commission. On Tia and Neno and Neneba Casayano. Or powerful Niagro. Or pa. Asma me king. Or powerful Niagro. Or Benyan Crawford. I'm ya Besani Kutupa. Asami ba ye will be on Obama social media. So I know di Mammy Sisiatem. Sure. Dana oh ya adrum rebia se ni paba bonten no be ka asem bone fa wo ho a oni pa bie no obeba bonten a wo be ka asem o di evidence about obia kan nsam fu efa mami ho but nobody anti me amprove a one ya kan say evidence a kire say asem a mi kan mami edu ba bia say otetinte so ogun krofo anum awa sorry dem o so ya ntimi anya one video nipa obi timi kwa sorry them ye worship kwa no kita phone no video ni ho no ye Facebook live but ye ntimi anya obi ewa bra no tinta so agu obi anum no ye ntimi anya obi anka say video ni ni o ye nipa nu asam e de be kan eti ama I don't care. I was not there. Me ntimi nka say no kra na anya no kra. There was a time mami we ye bi ewo brother Sam so would ye nipa mami we di sa niema na call musu nyina say so san krofo no o ma bra what say so san krofo na mami no ade ni prophecies and also what did ni nyame som akwankyere ana ne na so what free Kristo wo no nipa do say na o de akom so aye nyina edi ye ni adan yes see his belief okote sami chain brother Sammy dey na ne animu fa ne ho emma wo wibi ensa o wibi abraboponi a obobi eti sani power ma me we be sha wo hu nkomo a obi je ma bi o so on te ase ya no mo a ye pupu ya tugu social media so a ye deja ye kunu mo a ye sole a se depression e come an ya dane asofo by force no wa mo no mo bia ma me we yi ye niam ti a wo mo no
omo life to say ashawefo mu professionals ene ye kunu mu kwachi wo mo ene ye gya wo ma wareye eti say nipa no se maame we be confront to sankrofo ne say wono wunye papa wo Kristo mu a me agrada me nyina chiye because of your character your life. What you say? Joy blessing ejina wa woto nyumo no nyame won konkuru ameka say Joy blessing we dwamamoni o wa meka say wonya ya duro ni tuo wa meka say wonya akro no bo we say go back to your husband. That means Joy blessing no sa wali jaye na we jai no eno pe ana akoye woni nyame ntam hwintinua eno pe ana akoye oni nyame ntam hwintinua me what Joyce bless yasam eche me a ye be kire watum but from the day Joyce blessing jaya wale me tira ha tunifo say Joyce awale wu jai amwa a Christopher ni bia kobi wunianom nyomtofo ni bia kobi ansi wom ye amwa wom akili wom career and na wom tonsuom because of a chamaina no mu boninti amwa wom eti don't go there. Don't try. Wamwa ana ono no ni he yase ukunu nya enti sa wonku awoda. Si yase ukunu onya enti sa sabi anajo wonku awoda o. Program ya wo call ye. Se ye woni pa bia ye besiw no court a eye nipa na organize program no. Wono na sankrofo wasem bi omo be attack ya, they should attack that person. Because to me, I organizing this big program, a nipa more than 10,000, without any, you can't say security. Biao, samami who canui, and I yes kind of the bell Joyce blessing. Kawakuni kwa, because obiani who no protecting. So what did I stage? The minimum say, you want to protect say, ukita o mic no. Nobody should come inside until so be perform here. It's a brand no performing no. She nipa ne gu ho, she penifo ne gu ho. Why na no protect Joyce? Why na no protect Joyce blessing? I know the among yen ko ho wan. Mu nyina mo be attack and come say na buy no. She the big musician like Joyce blessing or performing no. Why na no protect no? Bon saben na ne gina gate ya Emma Joyce blessing. And I order money ho. Some will be the omo court wa. E ye nipa na organize the program no. On I say Joyce blessing then the court. Na nya ma Mrs. ya nyame okronkro be ka kire ne say. Ko ka kire Joyce blessing say onko back to ni kunu ho. Guys, go back to your husband. Wo dey try on Freddy agro. Na social media phones so cameras near mo. Ya mo abaso. Ene ma na anya ade. Ene ma ne ba ifuo. Ene ma ne bodam. E be false rapture. One gig. Dr. Medasi, The false rapture. I was saying gumi. Na o kan asem bi. Na asem no a blow ma adwene. Mami, afei ma hu se Ghana fo e hypocrites. Ghana fo enyumtofo a omo so mo tu nyame nyum ebinum. Mami, nsemu a wo kan ene ma hu. Wo ka asem bi. O si enti no omo a adifo efre wom. Awo mra asori empaibo ekoso. Ne ye fre wom. Ni aka o problem ayadan akire wo nipa mu sankrofo ndo omo nya nipa o hame sankrofo de moja ni omu etiri munum nyansa awo Ghana ha Ehu say ye fre obi ka wo fre obi ka ne wo asem a enye e so obi ye fre no e so obi de ye fre ne kwachiri aya amamu nya hypocrisy sa munum papa de anya monka na mo no se sorry koso na se sinyame won kro no eba sofo no so na se o kasa na nipa wo ho na onka na betie nipa wo ho na ebe ya nimguase ama obi ya ani obi so de aba menka ai na nda mutimi hu ni nya ka like eya Joyce blessing there
oye Joyce Blessing otunum enti ye binya hofo aka say maame na bodam na sabi asofo no mu bi na omo de omo hye sankom na omo fefo bi de omo de omo modam wo de unyidi tinu ya so bi wo de ya kan ai no bi antie ade na mo hypocrisy sa hwe de odo no be ka de ya kire wo hwe so bi no on ka de ya nye de an kire wo na asema maame ne kae no say doctor wo kae no anya mpootwa wa ka asemu a ebegu maame ne wo fi eya wo kuru temu asem na hunkoko besi so do oye dey oka na maame me ka sema kire wo ewiase no etiri nya bofre ne pa emu hunu wo na wo nim de ewo mu na hawo na wo de to sa anyum no na wo to nyum he doctor enya say o be start ye na maame ne ba yo anyum na opega to nyum until say o ma no ba ko peso na me nim de ehia yes ana nya me kokoko kasa che maame no doctor he ewiase na ba na abrabo aye boy ho what be your mistake ama otimi trans we say ade ewuma yi de me ho but senior be ya obekọ no otimi but me ka de bia say adwene we na da ni patrimu no and na spiritual and na yankopon hwe so kasa enti the moment na obedwene no wo no say wonu ho no sa bre no aye too late me ba nowadays no all Joyce Blessing performance yeah e chese wonu ne ho ne life wonu ne ho even ni padua kura de way awa fon no e chese wo dwen edawole jan no jaye no onyaye a enka wanyaye hwe ene nyame hu se sa nyame nim ne ahia mi ntinu nyankopon ahu niam a etete wo wakoma ane we ye che odifo ba no hwe acceptable no auto nyum se ne wo hwe ni din a won se that is guy bi ejina ai em se no won se oso ne nsa atwe ne ye den because hu se ma me ne ba sa ohun ye no me nko ho ai ase bibi be si ohun onu fit oni ni mu what I say intinu Mama Joyce me catch roll ya se de odo eno ohunu hu asem obeka maame no wan fansie se obi onu kunu te na se okunu afom na se bibi esi na se obi catch roll go back to your husband Joyce Blessing na kasa ni mu se meme ye Joyce Blessing yes e kasa mi amaami be kan kom hye ye ba yi yes e ka ohule yes ka mi gina kom hye ne so because ebia me pese me come back to me kunu ho ba me kwa ebe ye mani wuo se maami ya adom de kom hye ba eno an se me kasa because of en kom hye ne ba ye ni ti no nyame anu mu asem ti mi ko bi kunu ho yeah me ma o dia hye no yes me ma wade bi number 1 enkwala woni ukunu mu awo awunu ukunu awo no se wo back to ukunu ho a enkwala nani baji on be happy because mama and daddy they are all one o maka bom entinu anya se de na America ya nya hwese se sa de wo gitum na ko ukunu ho a hwe eda aba be hye wo ma no emu enu keke mentie obi mentie de nkrofo ka na de wa America no hunu ni se enum to na woto no na baby a mokoto nyuma nyankopɔ ho nkru sane no ebi na esane wo one gigie the also Joyce Blessing hunu ne say so obi num wi yes na wo num wi ni etu fo se jari no ma nipa na wo num wi ni bi no all kan show se jai no dabi eni pa ba me share video sa koso one lady bi I think say ono na ye Celestina no Richie correct me needing yeah Celeste Donko. Yeah. That woman is very wise woman. Yes. Celeste Donko. Yes. Me respecting the papa. Yes. Yes. Was it Mama Sisi? Yes. Was it that woman carries the spirit of God? Yes. Na Saomo beko program one. Onu ni kunu. Yeah. Let me flash off one catch there almost say. Program ya ye bebe. So who be wa me yere ho a mesraw aya enka woni panimu. Because on him say definitely obetimi ato no mama ne wo homa ye den asori and ye show one more ba ye na wo mu crucify
mama sisi say why evil only to me biana adwama afo ne ngo ya no mo ye jeja ye kunu ya no mo ye kodi ye twam aburo ye kunu abekire wo mo a ene ye ja ye kunu nom ne ye bad luck akokeka mema bi mpanimfo bi ame ye dibi abobo wo mo omo nko na betsa social media so ene ye ji ye ho ene omo so mo wen ene ye ji ye ho na wono no wajai ni kunu ebeside no betu fusa wo ko kunu ho wajai ni kunu fa to mo me di ebeside no betu fusi ko kunu ho fa to mo me di ya tira ni mo ani na ho ya se de odo be ka sempa kire wo asem mo masisi be ka ye no enya sembone I say go back to your husband enya sembone ko na o ma ani nye de metimi aka kire wo no. Make your point. But I think sir, utie submission ade abane said the niema koya. In fact, me share video no. Me nyame asem ka say God works in mysterious ways no. And na man dey na di. Say wo hwe kwan a Cecilia Mafo efa so ebeji microphone no a. E say nyakopon kwan e atwo. It is he uses the wiase ebunu nkwasiafo no de ahye anyansafo aniwu. Good. Enti se wo obi a wonte honhum ase na wo honamani dia wo honamani mu no obefo se de course no kwasasem ana de course no kwa no this is not the first time e be happy to nipa bebe it's one one year show mo kom omudo mu nipa na omudo mu nipa yanu bia nyankofo be tra social media so kan kwase so mo nyina omubo adwaman ni bi adwaman mofo ye jeja ye kunu gospel musicians fa and obi aja ni kunu obi aja ni kuna ebi mo ajai ati wo bodwaman ebi mo ajai ama ya fa ya dwumu ya de adane se ya asofo maamefo ebi mo ajai akofa nkrofo kunu mu de bad luck akokeka wo mo sani power enu mu no afutu papa be pa na Joyce wo expect say omo meka nkyerɛw ebi ni mu wo mu a abra na no kunu tekra na omo ne won kasa but another who jai ukunu ne de omo yom ho se wo mo na omu tufu abrabo that nonsense must stop sa kosia mankwa Christosum hypocrisy nya chomo no a mudi gugara ha say no mu be just social media dey embre munya jimiye no na manyi it's about to time wa ya be mo ma hu sisa akwase asem na esem jai na mo ma bu Christosum no ho nse na Kristo ni mapa wunu agya awale ya nya otiti ni sofo maame mua se nya me wo kronkron na ka kire no a wo ye maame pani e na o ka kire say go back to your husband. Oh yes. Yeah. Now expecting this of anko tira baby ye tontosi no kan kire no baby a wo ye adwuma ne ho na we ka kire wo because wo tonyom eti baby a ye adwuma no e ho na be ka kire wo se maame sisi no se nya wo kronkron na ba no so no ni tumi bia na o de kasa ya kai si de na Joyce Blessing o so wo nsa no na wudi hankia akatawa no na wusu wo kwa na foul afa no wo kwa na honhom no a foul etu sunye eti go back to your husband period na jai wo mo adwama ya dokuru wo mo e ka wo manko na woni omum ye no nyina betena awale jai ye mu no sister emwa me pa wasam ba free su ja awale me pa wasam biem me hu video amenhwe because wo kunu na wagya no I don't like it. We fear now what sign no. I don't like it. We ministry now what sign no. I don't like it. Na se papa mu ampa kura mpo a e ka Kristo ni a wagya ni kunu. Etu betimi aka kire sai, unu kunu gya ya ekọ 6 months or 7 months ni. Uni be ba bia na ada. O betimi aka kire se free so unu kunu div joy gya ye no. Be ma bia fa ne kwati mura wutwam da na. That means so what be that dia and you want dwaman. Eti odwama money nsa fata so be ko gina ni padom wani akokita mic se o koto nyom e de ama a Christopher se munni mu ameka akere mu odwama money awu nwale ye sa na obi nwale ye na obegina oso wo ye sofo a aya na mehwe ni din se enkoye bibi chia ti yo ho aduro enkoye what must say sister Joy Blessing go back to your husband ko na ko fa ukunu na ukunu no he still love you ogusu don and the last year I call program I woni ukunu ko ya onu no gina won chan auto nyuma no ahwe ukunu ni this year ko ya ukunu nka ho no wa na afele san ewra ye tu don yo no wanti e betu bum
KJC me that's and ne so what shall I do that da me yanka sai okay and ne and commercial mission is ubenyina che because o kan okure ono kure kanti no kure dey back up okure because asem we obi no betima kan okure wo kan yeah enya atwomfo nti omo de gonwanwa beti opo maka George ayi sisi da afọ kwọsẹ nkọmọ no wan sha George nkwa nkọmọ wo she kwami chekom ani tẹ ni o manka ai papa penny no organize ya papa de kwa do sample nkotoje o se kube ebesisi wo ofie kwa no na onyame si unmuda obetena se amen ende manka wo na no kura na nyame fa so kan se George say wo efa okuru ene ni onyame se onyame adi o yo bu ti ase se wo mu ya banfuo ene adwamamofo ne wo mabofo ne abonsanfo nti Joyce na obekọ back to niku na ni fi aye yi na ni nhira di mu na ni nyom tuo na di mu nti aye omo ya enti no ana wo ka cha Joyce say ma me na asam na okan na nya asam no kura na oka na wo fa bebo ma me Pentecost wo why da nkwasa sa wo Jesus wo bo dia dam ba bia o gina o hye nkom no ya mokete ya madoa da bi agina twe nkonkro ba ya ye yie mu yes o so ni nyame ni nyame so o hwe nipa no ho siria ono Pentecost nkom se no wo ma me ne kwa wo kasa no wo se wato nwoma ma me honhom sane o ka cha Joyce blessing wo se wato nwoma ma me honhom ayedan sane bia na uja ukurukura no uni obema bia nada that means we are clean efi bia ni hu eti wonu betimi ato no mama ne honhoma ayedan asane eti nyame onkro gosi kofa wukuru asamo ya samo woi asamo ya asamo ne si hypocrite ya no fuoi asamo ya asamo ne doctor what kan kure na Joyce na popo nshira o ma me Joyce wonti asemo no onfa na eyem commissioner so no ade bia ebesi bia no nyame na ama ho kwan whether good or bad nyame na ama ho kwan it's a Joyce bless you ntia the next assembly ma ebesa ate ekrom ha no you dey mo abedi adanse ya wa ha kofu bebre ya omu kwai enyumtofo omu no omu kunu je wa dey na see ye obi a tonsuo wan ko na ye ka ho asem ye force nipa na say chinchina nche onko wade ne kunu so wo Joyce no ye dia ani ye pewasem enti de me meka nipa me pen asem bia no kasa de papa ba wo bia no pa kasa gra that time I don't care ba mi mu no me pen ye dia ye dai amon me pen ye na me dia mawo me na ho say no awurade nim die hia me nti o se de hia ne se ko fa ku ayo a simple method one akofa de hia no na akofa wukuru na na so akofa commissioner ba enti Joyce blessing tie ye nya onko fa ni kunu anya saa de abasa ba kire no abechen mumo ne date na mofa nto ho nyame okonkron na akasa kire mama sisi nyame okonkron na akasa kire no eti mu amoye to ha enko se hwe nkomhye na ba waka de obedi ho agro no so obenya ho asotwe nyame na okasa fa Cecilia mafu mu no de obedi san nkomhye we ho agro no misi obenya na asotwe because nyame na aye dan akasa nyame ana akasa de obedi agro no obenya ne ho asotwe mu na mo pa mo fa ni agro na mo hwade de obedi ho agro bi obenya ne ho asotwe pa mo hwa I want to know si nya de bia na sika timi ye anya de bia na tumi timi ye anya de bia na no kase timi ye anya de bia na mi wo fame mi ni kasa mi wo happy anya de bia na sa de ni timi ye se nya me kasa na wa kasa